إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Amma ba'd. Pitali su me za vreme jacije, kada počinje jacija. I ono vreme što je na kalendaru, kako je štampano, po kojim merama su računali da su stavili da bude jacija toliko kasno. Moj odgovor je bio sljedeći. Mi imamo u islamu 5 namaza svaki dan. Od njih 5 namaza ima 3 namaza koji su potvrđena tamo tačno po vremenu kad su. Prema njima nema nikakve rasprave među učenjacima. A to su sabah, podne i akšam. Prema svim učenjacima sabah počinje kad se vidi svjetlo. Od kako se pojavi svjetlo, ne sunce nego svjetlo. I podne prema svim učenjacima počinje od kako bude sunce iznad čoveka tačno. I akšam opet prema svim učenjacima od kako padne mrak, od kako silazi sunce. Osim ko čita, oni računaju akšam ne od kako silazi sunce, nego od kako nestane samo sunce. Jer ima razlika, ima neko vreme pred akšama, sunce se vidi, ali nema svjetlo od nje. Prvo nestane svjetlo i onda se gubi disk, da kažem, kao disk, mi kažemo disk sunca, oblik sunce. To se gubi malo po malo pa se ne vidi. To traje oko 15 minuta, zavisi od mjesta do mjesta u toku godine. I mi računamo akšam od kako padne mrak. Bez obzira na sunca da li postoji, da li se vidi ili ne. Bitno je svjetlo, od njega nema više. Šiti računaju od kako padne sunce. Ne kako padne svjetlo njeno nego sunce. Znači oni ne mogu da klanjaju akšam sve dok se sunce vidi. I čekaju da ode i posle toga klanjaju akšam. Ali kod nas, kod sunita, prema svim muslimanskim sunnitskim učenjacima, akšam počinje od kako nestane svjetlo. I to kažemo, to znači kada padne mrak. Padne mrak kad nema svjetla. I to su 3 namaza. Ali za ikindiju i za jaciju imam problema od kako počinje ikindija i od kako počinje akšam. Od kako počinje jacija.